Superintendencia Nacional de Migraciones Wasi mana chanin llamkayta apaptinmi Tribunal Constitucional Wasi kamaykachisqa wankuo China suyuyuq runata ama harjunanpaq. Astawan hinaraq yachakuchun imaynatataq Perú suyuyuq runaña kanman wiñaypaq. Chaynallataq kamaykachisqa musuq acto administrativo nisqata hurjumunankupaq. Chaypi imayna suyunchikpi tiyasqanta yachanapaq. Sentencia 718-2021 yupaypim China suyuyuq runa mañakusqa Perú suyunchikpi wiñaypaq tiyananta. Astawanja manam nispa kutichisqaku. Peruana warmiwan casarasqa kachkaptinpas, hinallataq iskay warmallaraq churiyuq kachkaptinpas. Kay punimanta migraciones niykamusqa manam chuyapunkuntachu Perú suyunchikman yaykumurqa nispa. Colegiado niykamusqa kacharisqa ñankunapi purinapaqa kachkansi derecho waqaychaku. Chaysi habeas corpus ukuntakama maskachkanku kay suyuyuq utaq hawa suyuyuq runa kaypi tiyaq kacharisqa purikunanpaq ama pipa harkasqa llapa suyunchik ukupi.